Kuri uyu wa kabiri hari isasu ryaturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rihitana umuturage mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ikinyamakuru Kigali Today cyavuze ko uyu muturage yitwa Rwabukwisi yarimo ahinga ku nkengero z'umupaka w'u Rwanda na Kongo mu murenge wa Nzahaha. Ariko kubera ko amasasu yarimo avugira hafi yaho ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ava mu murima arataha ari kumwe n'uwo bashakanye. Iki gihe ngo nibwo isasu rimwe ryamufashe. Abandi bavuga ko iryo sasu ryahitanye Rwabukwisi ryari rirashwe ku birindiro by'ingabo z'u Rwanda biri aho hafi. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Alfred Habimana yavuze ko iri sasu ryarasiwe muri Kongo ryasanze uyu muturage mu Rwanda yitura hasi. Abamusanze aryamye hasi bamujyanye kwa muganga baza kubona ko yarashwe mu gatuza. Uyu muturage yarasanzwe ari umwe mu batishoboye. Umuryango we urimo urakorana n'akarere kugira ngo ashyingurwe. Uyu muyobozi yagiriye inama abaturage inama yo kwitwararika mu gihe bumvise amasasu, ngo bakwiye kujya mu bwihisho hadashobora kubagwaho. Mu gihe abatuye Bukavu bafite ubwoba bw'uko intambara irimo isatira uyu mujyi batuyemo, uyu muyobozi avuga ko ubuzima bukomeje kandi abaturage bakomeje ubuhahirane. Intambara isa niyebereye muri Kivu y'Amajyaruguru yatumye M23 ifata umujyi wa Goma, irimo irerekeza muri Kivu y'Amajyepfo, aho umutwe wa M23 yavuze ko abasirikare ba Kongo nibakomeza guhohotera abaturage bo muri Bukavu, uyu mutwe nta yandi mahitamo uzaba ufite usibye gufata Bukavu. Ibyabereye i Goma ku matariki ya 26 na 27 y'ukwezi kwa mbere byaba bigiye kubera ni Bukavu. Ibirimo kuba byose biraba mu gihe Perezida wa Repubulika Paul Kagame ari i Doha muri Qatar, aho yatangiye uruzinduko rw'akazi muri icyo gihugu cyo mu burasirazuba bwo hagati. Kuva umubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wazamo ikibazo, Qatar ni kimwe mu bihugu byakomeje kugaragaza ubushake bwo gukora ibishoboka byose kugira ngo imibanire mibi iveho. Qatar yatangiye kuvuga mu biganiro bigamije kunga u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwezi kwa mbere mu 2023, ubwo iki gihugu cyateguraga ibiganiro byagombaga guhuza abakuru b'ibihugu byombi. Ibi biganiro byaje gukomwa mu nkokora nuko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yanze kubyitabira. Ibi biganiro kandi byagombaga kuba birimo abahagarariye Angola, Kenya n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Gusa ibi ngo ntabwo byigeze bica intege abayobozi ba Qatar, kubera ko bivugwa ko habaye ibindi biganiro nubwo bitigeze bimenyekanishwa mu itangazamakuru, ariko nabyo bikaza kurangira nta masezerano asinywe kuko Perezida Tshisekedi atabonetse ngo yashyireho umukono. Nubwo hakomeje kubaho imbogamizi, kugeza ubu Qatar iracyakora ibishoboka byose kugira ngo habeho ibiganiro bishobora kunga u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu kubahiriza imyanzuro y'ibiganiro by'i Rwanda muri Angola. Ubu buhuza bwa Qatar kandi bwanagarutsweho na Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ku itariki ya mbere y'ukwa gatatu mu 2023, aho yagaragaje ko nubwo ibiganiro bya mbere byateguwe n'iki gihugu bitagenze neza, ngo yizeye ko mu minsi izaza bishobora kuzatanga umusaruro. Ati abantu bagiye baganirira iki kibazo ahantu hatandukanye, mu muryango wa Afrika yunze ubumwe, muri Kenya, muri Angola, mu nteko rusange ya Loni New York. Ati mu by'ukuri twagiye tukiganiraho hafi y'ahantu hose. Ati ubushize twagombaga guhurira muri Qatar nanone tugaruka kuri iki kibazo, ariko ntibyabaye. Ati wenda bizaba mu minsi mikiri imbere. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko kandi uretse Qatar, mu bandi bagiye bagerageza kunga ibihugu byombi harimo na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Ati Perezida Macron ni umwe mu bantu cyangwa se ibihugu bikomeje kugerageza gufasha mu gukemura iki kibazo kiri mu karere kacu. Ati abantu bavuga uburasirazuba bwa Kongo, ariko icyo ntabwo ari igihugu, ahubwo ni Kongo. Kuri jye nta kibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo gihari, ahubwo hari ikibazo cya Kongo ari nacyo kigera ku karere. Harashakwa inzira y'ibiganiro n'uburyo iki kibazo cyakemuka burundu, ariko umutwe wa M23 wavuze ko udashobora gufungura ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitewe n'ibisasu bihari bitaraturitswa ndetse binatewe n'inzira y'indege yangiritse. Ni ubutumwa bwatanzwe n'umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politike Bwana Lawrence Kanyuka, yabutanze kuri uyu wa kabiri. Ni nyuma y'iminsi 3 abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC n'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo SADC
basabye ko iki kibuga gifungurwa kugira ngo gikorerweho ubutabazi. Bwana Kanyuka yagize ati ibibazo tekinike birimo ibiturika bitaturikijwe n'inzira y'indege yangiritse byabaye imbogamizi ikomeye yo gufungura ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma. Abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC n'umuryango SADC kandi basabye M23 gufungura imihanda minini irimo wa Goma Bunagana, Goma Rubero n'inzira yo mu kiyaga cya Kivu ihuza umujyi wa Goma na Bukavu. Umuvugizi wa M23 yasubije ko iyi mihanda yose ndetse n'inzira zo mu mazi zifunguye, asaba ingabo za SADC ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukoresha inzira zihari zigasubira mu bihugu byazo. Kanyuka yavuze ko M23 ishima imyanzuro yafatiwe muri iyi nama y'abakuru b'ibihugu, cyane cyane ibiganiro bya politiki hagati yayo na leta ya Kongo. Gusa ngo M23 igomba kugira uruhare mu biganiro n'uburyo bizashyirwa mu bikorwa. Yibukije ko ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa kabiri M23 yatangaje agahenge, ariko ko ingabo za Kongo n'iz'u Burundi zirimo gutegura ibitero ku baturage bari mu bice igenzura birimo Nyabibwe na centre ya Kalehe. Yatanze umuburo ko M23 izabasubiza inyuma. Umuvugizi wa M23 yavuze ko niba ingabo za Kongo n'iz'u Burundi zishaka kuburasirazuba bwa Kongo bubona amahoro, ngo zigomba kubahiriza imyanzuro y'abakuru b'ibihugu bya SADC na EAC zigataha. Tukivuga ku byo gutaha kw'izi ngabo, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabwiye abaturage mu Burundi ko igihugu cye cyiteguye rwose kurwana n'u Rwanda. Bwana Ndayishimiye yabwiye abaturage b'igihugu cye ko bafite umuturanyi mubi urimo guhigira kubatera, ariko yamenyesheje abaturage ko bagomba kwitegura kandi ntibagire ubwoba. Ati bariya turaziranye. Ati kuva ku butegetsi bwa cyami bariya ntibigeze badutsinda. Ati ubu ngubu nibwo badutsinda se. Ati muzabibutse izina ryo mu Kirundo aho ryavuye. Ati kandi kuri iyi nshuro ntabwo tuzaba turi twenyine. Ati n'abarundi bo ku gice cyegereye Tanzania bazaza turwana intambara. Mu nzira zo gushaka uko hashyirwa mu bikorwa imyanzuro y'inama ya Dar es Salaam, ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru bwashyizweho na M23 bwatangaje ko umupaka wa Grande Barrière uzwi nka la Corniche uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda uzajya ufungurwa guhera saa 12 za mu gitondo ufungwe saa 4 z'ijoro. Itangazo ryasinyweho na Guverineri Bahati Musanga Joseph rigashyirwa hanze kuri uyu wa kabiri rivuga ko abakozi bo ku mupaka bazajya bagenzura ko service za gasutamo zigenda neza, ndetse rikavuga ko aya mabwiriza agomba guhita kurikizwa. Mbere y'icyorezo cya COVID-19 uyu mupaka wa Grande Barrière wakoraga amasaha 24 ku munsi. Icyakora iki cyorezo cyabangamiye imirimo yawo ku buryo bukomeye. Intambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 itangiye, ubutegetsi bwa Kongo bwashyizeho amabwiriza yuko ku ruhande rwabo umupaka uzajya ufungurwa saa 12 z'igitondo ugafungwa saa 9 z'amanywa. Icyakora mu minsi ya mbere M23 igifata umujyi wa Goma, uyu mupaka wafungurwaga saa 12 za mu gitondo ugafungwa saa 12 z'umugoroba. Mu rukera rwo ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere nibwo umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politike Lawrence Kanyuka yemeje ko uyu mutwe wafashe umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. M23 yahise itangira kugenzura ibice by'ingenzi nk'ikibuga cy'indege cya Goma, ishami rya radio na televiziyo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RTNC, n'umupaka uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bidatinze uyu mutwe wa AFC M23 wahise ushyiraho abayobozi b'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho Bahati Musanga Joseph yagizwe guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, yungirizwa na Manzi Ngarambe Wili wagizwe vice guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ushinzwe ibijyanye na politike, ubuyobozi n'amategeko. Ni mu gihe Amani Bahati Shadrake we yagizwe vice guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ushinzwe ubukungu, imari n'iterambere. Kuva umujyi wa Goma wakwigarurirwa na M23 ibintu byarahindutse, ndetse ubuhahirane bw'akarere ka Rubavu n'umujyi wa Goma burakorwa mu mahoro. Igishya kuri ubu nuko umubare w'abanyekongo bagenda mu mujyi wa Rubavu wabaye munini. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bugaragaza ko nyuma yaho umujyi wa Goma wigaruriwe na M23
abambuka umupaka muto uzwi nka Petite Barrière uhuza u Rwanda na Congo barenga 30,000 ku munsi bavuye ku bihumbi biri hagati ya 14 na 15. Nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma n'ibindi bice nka Sake, Minova n'ibindi byinshi byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ubu benshi bahanze amaso intara ya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko umujyi wa Bukavu. Intambara irakomeje yerekeza i Bukavu, gusa uko intambara ihasatira niko n'abaturage bo muri ibyo bice bicwa. Kuva mu myaka myinshi ishize, abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abavuga ikinyarwanda, bakunze guhura n'ihohoterwa bakicwa, imitungo yabo ikangizwa kandi badafite uwo batakira. Ibi byakozwe cyane muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru, aho ibi bikorwa bigirwamo uruhare n'ingabo za leta, bikagera ubwo abanyekongo by'umwihariko abanyamurenge bashimangira ko ibirimo kubakorerwa ari jenoside. Mu kiganiro n'ikinyamakuru Igihe, umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda ndetse akaba n'umuyobozi w'ikigo gishinzwe gukemura amakimbirane muri iyo kaminuza, Dr. Aje Shyaka Mugabe, yagarutse ku bibazo byugarije abanyamurenge. Uyu mwarimu yabwiye icyo kinyamakuru ko abanyamurenge ari abanyekongo batuye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ababita abanyarwanda bashingira ku muco wabo, bafite umuco nk'uw'abanyarwanda, benshi muri bo bakomotse mu Rwanda bakavuga ikinyarwanda. Uyu mwarimu avuga ko iyo bihuye n'imiyoborere mibi yagiye iranga kiriya gihugu, benshi bumva ko kuba bavuga ikinyarwanda batagomba kuba abanyekongo. Ibi ariko ntabwo bireba abanyamurenge bonyine, bireba n'abandi bavuga ikinyarwanda bo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Muri rusange akavuga ko abatutsi aribo bavangurwa bagafatwa nk'abanyarwanda. N'igihe babonye imyanya yaba mu gisirikare no muri politike, abandi babifata nk'amahirwe, nk'abagiriwe impuhwe, bagahabwa ibyo batari bakwiye kubona. Avuga ko iri hohoterwa ryatangiye cyane cyane ahagana mu ntambara zo mu 1964. Hari intambara y'abitwa ba Murele. Murele yakomokaga mu ntara ya Bandundu, baje gucamo ibice byinshi. Yashatse amashyamba atangiriramo urugamba rwo kurwana na leta y'icyo gihe, abikorera mu burasirazuba bwa Kongo ari kumwe n'abandi benshi. Bageze aho batangira kurya inka z'abanyamurenge bashaka uko babaho, ariko cyane cyane basa nk'ababahana, babaziza ko abanyamurenge bakomeje kuba ku ruhande rwa leta. Ihohoterwa ryatangiye muri iyo myaka, ariko uko imyaka yagiye ishira ngo byagiye biba bibi cyane kurushaho. Cyane cyane hariho abayobozi bakomoka muri Kivu y'Amajyepfo bari muzwi nka Nzulu n'Imbembe wo mu bwoko bw'Ababembe. Mu ntangiriro z'umwaka w'1990 habayeho inama yahuje abanyekongo iyobowe na Laurent Musenga wari musenyeri. Icyo gihe ngo abavuga ikinyarwanda ntabwo bemerewe kwinjira muri iyo nama, babwirwa ko atari abanyekongo batagomba kugira uruhare mu biganiro biganisha ku kubaka Kongo. Bageze aho bahindura itegeko ritanga ubwene gihugu bahereye ku bihe bitandukanye abantu benshi bagiye bagirira muri Kongo. Icyo gihe babikoraga babigambiriye uko impunzi zagiye ziva mu Rwanda, niko bahinduraga amategeko bagashaka kubahuza n'abahunze ejo bundi. Umunyamakuru yamubajije iby'uko hari amakuru avuga ko iri hohoterwa ryafashe ubukana muri iyi minsi. Asubiza ko muri iyi minsi bimeze nabi cyane. Kuva mu kwezi kwa 2017 ubwicanyi bwafashe undi muvuduko utewe n'uko abaturage babyitabiriye, ndetse byageze aho amoko aturanye n'abanyamurenge nk'Abafurero atangira gukwa imbunda. Ibyo bituma intwaro zikwirakwira mu baturage, batangira gushinga amatsinda yitwaje intwaro, bashyira hamwe batangira gutera abanyamurenge. Kuva icyo gihe ntabwo birahagarara. Ibitero biheruka ngo nibyo mu kwa 12 hagati y'itariki ya 25 na 27, ubwo abandi bari barimo bizihiza Noheli, abanyamurenge bo barimo bicwa. Ngo bashyizeho n'imitwe ya mayimayi nyinshi. Urebye raporo za Kivu Security Barometer ngo zigaragaza ko bafite imitwe irenga 200 ikorera hamwe ishaka kwica uyitwa umututsi wese. Ntabwo ari ukwica gusa, ahubwo ngo baranasenya nka Minembwe. Abahasigaye bose ngo barasa n'abari mu nkambi kubera ko aho bari batuye hirya no hino mu misozi aho bari banyanyagiye. Ngo ibitero byaturukaga impande zose bituma bahitamo kwishyira hamwe ahantu hameze nk'inkambi kandi ari ku butaka bwabo. Ibi bita byorohereza imitwe yitwaje intwaro ifatanije n'ingabo za leta kubera ko bakorera hamwe, ngo babatera babasanze hamwe badafite ubushobozi bwo guhangana nabo. Uyu mwarimu avuga ko ari ubwicanyi bufite isura nk'iya jenoside.
ngo n'ubwicanyi bwibasira itsinda rimwe ry'abaturage ba Kongo, ngo babakorera n'ibindi bikorwa birimo kurandura imyaka yabo kugira ngo babicishe inzara, babatwikira inzu, babicira amatungo. Ibyo byose bikaba bumwe mu buryo bukoreshwa muri jenoside. Yanagaragaje ko iyi ntambara ya M23 yatumye abanyamulenge bahohoterwa kurushaho, kandi ngo biteye impungenge nyinshi, cyane cyane ko leta yasutse abasirikare benshi iminembwe. Iyi rero ni imwe mu mpamvu zituma umutwe wa M23 w'u Rwanda. Ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025, ubwo yasuraga abaturage bo muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo hafi y'umupaka w'u Rwanda, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ko abarundi biteguye guhangana n'abanyarwanda. Uyu mukuru w'igihugu yashingiye ku byavuzwe na guverineri wa Kirundo, atangaza ko azi neza ko u Rwanda rufite umugambi wo gutera u Burundi. Ati mwebwe mwitegure gusa, ntimugire ubwoba. Ati bariya turaziranye. Ati mu Bugesera muraziranye, kuva ku ngoma ya cyami ntabwo bigeze batunesha. Ati ubuse nibwo badushobora. Ati muyubutse muti muzi Kirundo aho byavuye. Perezida Ndayishimiye yavuze ko abo mu Kirundo atari bo bazahangana n'abanyarwanda gusa, kubera ko ngo azohereza ku mupaka w'u Rwanda n'abandi barundi bose bazaturuka mu majyepfo y'u Burundi. Ati twese n'uri Nyanza Lake hariya ku mupaka wa Tanzania ureba Ikigoma azaba ari aha ngaha. Ati twese abarundi ntabwo tuzemera gupfa nk'abanyekongo. Ati abantu bakicwa nk'ihene uko nyine. Mu ntangiriro z'uku kwezi kwa kabiri nabwo ubwo Perezida Ndayishimiye yari yakiriye abadiplomate bakorera Burundi, yababwiye ko u Rwanda ngo ari rwo ntandaro y'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Avuga ko rubangamiye utuze mu karere, ndetse agaragaza ko afite ubwoba ko iyo ntambara ishobora kuzagera no mu Burundi. Ati muzi birimo kuba mwese hano mu karere, kuki mucecetse? Ati se umuryango mpuzamahanga ntabwo ubona ingaruka bishobora kugira? Ati ndababwira ko nibikomeza gutya intambara iraza gukwira mu karere kose. Uyu munsi yavuze ko rwose igihugu cye cyiteguye kurwana n'u Burundi. Intambara y'ibi bihugu byombi irashoboka. Ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2023, ubwo yagezaga ku baturage b'igihugu cye ijambo risoza umwaka, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemeje ko umubano w'igihugu cye n'u Rwanda wongeye kuzamba. Aca amarenga ko ashobora gufata icyemezo cyo kongera gufunga umupaka ibihugu byombi bihuriyeho. Muri iryo jambo, Perezida Ndayishimiye yavuze ko nyuma yaho umutwe w'inyeshyamba z'abarundi barwanya ubutegetsi bwe witwa Red Tabara ugabiye igitero muri Gatumba ku itariki ya 22 y'ukwa 12 mu mwaka wa 2023, bakica abasivili 22, ngo uwo mutwe warasubiriye mu ijoro ry'itariki ya 30 rishyira 31 mu kwa 12 mu 2023. Ati turangije umwaka turi mu gahinda kadasanzwe kubera ko Burundi bwongeye guhekurwa n'abicanyi bo mu mutwe w'iterabwoba wa Red Tabara ufite icyicaro mu gihugu cy'u Rwanda. Perezida w'u Burundi yavuze ko ibihugu byombi byari bimaze igihe biganira ku buryo bwo kurandura, gusa ngo yasanze u Rwanda rwaramuryaryaga. Ati mu bijyanye no kurandura uwo mutwe w'iterabwoba twari tumaze igihe tuganira n'abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda ngo turebe ko bakwikubita agashyi bakabashyikiriza ubutabera bw'u Burundi, ariko twaraye tubonye neza ko ibyo twaganiriye kwari ukudusuka inkori mu maso. Ati ahubwo bagumye babaha uburyo bwose bukwiye kugira ngo baturwanye. Bwana Ndayishimiye yagaragaje kwicuza ko u Burundi bwafunguye imipaka yabwo n'u Rwanda mu kwezi kwa 10 mu 2022. Ati ibyo twiyemeje nuko tugiye gufata ingamba zose zishoboka kugira ngo abana b'u Burundi ntibakomeze kwicwa bunyamaswa n'ibyo birara. Ati turasaba abarundi bose guhagarara kigabo kubera ko umutwe w'iterabwoba usasiwe by'ukuri mu gihugu gituranye cy'u Rwanda. Nubwo Burundi bwashinjaga u Rwanda gufasha Red Tabara, u Rwanda rwo rwakunze kubihakana rugaragaza ko ari urwitwazo kubera ko umupaka Red Tabara yifashisha ugaba ibitero mu Burundi ngo n'umupaka ugabanya u Burundi na Kongo. Red Tabara bivuze Résistance pour un état de droit au Burundi. Ni umutwe w'inyeshyamba z'abarundi watangiye gukora ibikorwa bya gisirikari
kuva hatangira ibibazo bya politike mu mwaka wa 2015 ubwo muri iki gihugu hageragezwaga ihirikwa ry'ubutegetsi rikaburizwamo. Uyu mutwe urwanya ubutegetsi buriho mu Burundi hamwe n'imitwe yitwaje intwaro ibushamikiyeho irimo imbonerakure. Uyu mutwe ukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hafi y'umupaka w'u Burundi. Intego yawo ni uguhirika ubutegetsi bw'ishyaka Conseil National pour la Défense de la Démocratie, Force de Défense de la Démocratie, CNDD-FDD, riri ku butegetsi mu Burundi. Ku itariki ya 20/12 mu 2023 uyu mutwe wa Red Tabara wagabye igitero ku mupaka wa Gatumba uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Iki gitero cyahitanye abantu 22 nkuko byemejwe na leta y'u Burundi. Perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste yashinje u Rwanda gutera inkunga Red Tabara, ariko nta bimenyetso yatanze bishimangira ayo makuru. Mu kwezi kwa mbere mu 2024 Red Tabara yafatwaga nk'umutwe ushobora gukora urugamba rwa gicengezi ukagaba ibitero bishegesha ubutegetsi bw'Ibujumbura, ariko ntabwo wahungabanyije bikomeye imbaraga z'ubuyobozi mu Burundi. Mu kwezi kwa kabiri mu 2024 Red Tabara yagabye igitero mu mujyi wa Buringa mu Burundi, naho uhica abantu. Leta y'u Burundi yavuze ko abasivili 9 bapfuye mu gihe izi nyeshyamba za Red Tabara zo zavuze ko zishe abasirikare 6 mu bitero 2 zagabye ku birindiro by'igisirikare cy'u Burundi. Abarwanyi ba Red Tabara bivugwa ko binjiye bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe igisirikare cy'u Burundi cyari cyohereje batayo 3 muri ako gace kugira ngo gikumire ibyo bitero. Nkuko yari yabivuze mu mpera z'umwaka wa 2023 ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa mbere mu 2024 guverinoma y'u Burundi yafunze imipaka yose ihuza icyo gihugu n'u Rwanda nyuma y'iminsi mike icyo gihugu giciye amarenga yo kuyifunga. Imipaka y'u Burundi n'u Rwanda yaherukaga gufungwa hagati y'umwaka wa 2015 n'2021. Kuva icyo gihe ibihugu byombi byiyemeje kuzahura umubano, ariko Burundi bugatsimbarara ko bukeneye abashinjwa guhirika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza bahungiye mu Rwanda mu gihe u Rwanda rwerekanaga ko bihabanye n'amategeko mpuzamahanga agenga impunzi. Amakimbirane ya vuba hagati y'ubutegetsi bw'u Burundi n'ubw'u Rwanda ahera mu 2015 kubagerageje guhirika ubutegetsi bw'uwari President Petero Nkurunziza bari bakuriwe na General Godefroid Niyombare bahungiye mu Rwanda. General Niyombare niwe mukuru mu bategetsi b'u Burundi bakomeje kuvuga ko u Rwanda rufite ariko rudashaka gutanga ngo akurikiranwe n'ubucamanza bw'u Burundi. Mu mwaka wa 2023 President Ndayishimiye yabwiye BBC ati igihe cyose batarabaduha ikibazo ntikizakemuka. U Rwanda ntabwo ruhakana gucumbikira bamwe mu bagerageje kudeta baruhungiyemo mu 2015, ndetse abategetsi b'u Burundi bavuga ko ibiganiro byo kubabashyikiriza mu mwaka wa 2023 byari bigeze kure. Hagati y'umwaka wa 2015 n'2022 ubwo imipaka y'ibi bihugu byombi yari ifunze, ubuhahirane bw'abaturage bwarahagaze, abacuruzi batari bake ku mipaka barahomba bafunga imiryango. Biragoye kubara no kumenya mu mafaranga cyangwa se amadolari igihombo cyabayeho muri icyo gihe ku bacuruzi bo mu Rwanda n'abo mu Burundi. Inzobere mu by'ubukungu zavuze ko icyo kibazo gikomeye cyabayeho mu mateka y'ibukwa ya vuba cyagize ingaruka mbi cyane ku baturage b'u Rwanda n'abo Burundi. Ibi byose byabaga mu gihe muri Kongo intambara yari yaratangiye kongera guca ibintu hagati ya leta ya Kongo n'umutwe wa M23. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2023 abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba bemeranyije kohereza ingabo muri kiriya gihugu, zikaba zigizwe n'abasirikare baturuka muri Kenya, muri Uganda, muri Tanzania, muri Sudani y'Epfo no mu Burundi. Izi ngabo zari zifite ubutumwa bwo kubungabunga amahoro, ndetse zaranabikoze icyo gihe bitangira no gutanga umusaruro. Mu yandi magambo byari bivuze ko Burundi bwari bufite ingabo muri Kongo ziri mu butumwa bwo kubungabunga amahoro. Ikibazo nuko mu mpera z'ukwezi kwa 8 mu 2023 President Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi yagiriye uruzinduko rw'iminsi 2 i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ari kumwe na mugenzi we wa Kongo Felix Tshisekedi basuzumiye hamwe ibikorwa by'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zari muri Kongo. Mu biganiro byabo aba bakuru b'ibihugu baganiriye ku bibazo bitandukanye byibasiye akarere ka Afurika y'Uburasirazuba umuryango ibyo bihugu byombi bihuriyemo. Ni ibiganiro byabereye mu ngoro y'umukuru w'igihugu izwi nka Palais de la Nation mu murwa mukuru Kinshasa. Ibibazo byibanzweho cyane byari umutekano muke ukomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo, habarizwa imitwe yitwaje intwaro ibarirwa muri 200.
Ibi ni ibyemejwe muri raporo zitandukanye zasohowe n'imiryango mpuzamahanga itari iya leta. Perezida Ndayishimiye wari uyoboye umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba muri icyo gihe yasabye ingabo zose z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zari muri Kongo ngo gukora akazi kazo neza nk'uko bikorwa n'igihugu cye. Yavuze ko ingabo z'igihugu cye ngo arizo zakoraga akazi kazo neza. Ibi ariko byari bimaze iminsi binavugwa na Perezida Felix Tshisekedi wavuga ko abarundi ari bo bakora akazi kabo neza ko kugaba ibitero ku nyeshyamba z'umutwe wa M23 mu gihe abandi ngo barebera. Nyamara byari bizwi ko bagiye kubungabunga amahoro apana kurwana. Aba bakuru b'ibihugu byombi bahise basinyana amasezerano y'ubufatanye mu bikorwa bya gisirikare. Ni amasezerano yemereye Burundi kohereza muri Kongo izindi ngabo, noneho zo zitagiye mu butumwa bw'amahoro ahubwo zigiye gufatanya na leta ya Kongo guhangana na M23. Ubwo Burundi bwari bugize muri Kongo ingabo zifite ubutumwa bubiri butandukanye, zimwe zishinzwe kugarura amahoro n'izindi zishinzwe kurwanya inyeshyamba za M23. Icyo gihe bamwe mu basirikare b'u Burundi bananze kujya muri iyo ntambara, ku buryo byageze mu kwezi kwa mbere mu 2024 habarwa abasirikare b'u Burundi bagera kuri 242 banze kujya kurwanya M23 muri Kongo, bafungirwa muri gereza zitandukanye enye zo muri iki gihugu. Aba barenga 240 ariko barimo n'abandi bagiye muri Kongo ariko bageze ku rugamba banga kurwana ngo nyuma yo kubona barimo gutsindwa cyane baraburanishijwe. Mu rubanza rwabo rwabereye mu ntara ya Rutana niba ariko babivuga ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa gatanu mu 2024 bashinzwe kwanga kubahiriza amabwiriza y'abayobozi babo ubwo bari bahanganye n'abarwanyi ba M23. Lieutenant Colonel Venuste Nshimirimana wari ushinzwe ububiko bw'ibikoresho yasobanuye ko bavuye mu Shaki bamusanga mu Bambiro hose ho mu burasirazuba bwa Kongo, bamubwira ko bagenzi babo bapfuye abandi baburirwa irengero kandi ngo M23 irabarusha imbaraga ku buryo bari bafite impungenge ko na mu Bambiro izafatwa. Nuko radio Inzamba yabitangaje icyo gihe, uyu Nshimirimana yabwiye urukiko ko bw'aba basirikari bari bamaze guhunga mu Shaki ngo yahise ahamagara ku murongo wa telefone umuyobozi w'ingabo z'u Burundi zari muri iyo ntara, General Ndayizigiye Eli alias Muzinga, amusobanurira uko byagenze. Ngo mu gihe yari akivugana na General Muzinga, aba basirikari bari bahunze mu Shaki bahise bavugira rimwe ko General Muzinga akwiye gukuramo impuzankano y'igisirikare cya Afurika y'Uburasirazuba akambara icya Kongo kubera ko nabo ngo niyo bari bambaye. Lieutenant Colonel Nshimirimana yavuze ko yatwaye aba basirikare mu makamyo 3 na za pick-up 3 aberekeza ku kibuga cy'indege cya Goma. Gusa umushinjacyaha we yabwiye urukiko ko imodoka zose hamwe zabatwaye zari 12. Basobanuye ko mbere yo kugera ku kibuga cy'indege cya Goma ngo babanje kujya mu kigo cy'abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barinda iki kibuga cy'indege babisabiye uburenganzira na Lieutenant Colonel Nshimirimana. Aba ngo niho bakuwe bacyurwa mu Burundi hifashishijwe inzira zo mu kirere niyo mu mazi. Aba basirikare babwiye urukiko ko amabwiriza yose bahabwaga n'abayobozi babo ngo bayubahirije mu bice byose byo muri Kivu y'Amajyaruguru banyuzemo. Niho bahereye basaba kugirwa bere kandi bagasubizwa mu kazi. Habarwaga abasirikare berenga 270 bakurikiranwe muri iyo dosiye. Ibiro ntaramakuru Associated Press by'Abanyamerika mu kwezi kwa kabiri mu 2024 byavuze ko 103 bari bafungiwe mu ntara ya Rumonge, abandi bari muri Ngozi, abandi bari mu Ruyigi n'abandi bari muri Bururi. Iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo yatumye umubano w'ibihugu byombi u Rwanda n'u Burundi urushaho kuba mubi cyane. Mu kwezi kwa mbere mu 2024 imbere y'urubyiruko rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, President Ndayishimiye yakanguriye urwo rubyiruko kugira uruhare mu guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Yavuze kandi ko ari ngombwa cyane gukomeza urugamba kugeza abaturage b'u Rwanda nabo batangiye kotsa igitutu. Ati ndibaza ko n'urubyiruko rw'u Rwanda rudashobora kwemera kuba imfungwa mu karere. Guverinoma y'u Rwanda yahise yamagana izo mvugo ivuga ko President Ndayishimiye nk'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ushinzwe urubyiruko, amahoro n'umutekano ngo izo mvugo yakoresheje zidakwiye. Leta y'u Rwanda yavuze ko biteye inkeke kuba uwo ari we wese yagerageza guhamagarira urubyiruko rw'u Rwanda guhirika ubutegetsi.
Guverinoma y'u Rwanda mu itangazo yasohoye icyo gihe yaragize iti biteye inkeke kuba umuntu yahamagarira urubyiruko rw'u Rwanda guhirika guverinoma yarwo, ariko kuba byakorwa n'umuyobozi w'igihugu cy'abaturanyi abikoreye mu rubuga rw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ni ukudashishoza gukabije no guhonyora amahame shingiro y'uwo muryango. Guverinoma y'u Rwanda yongeye gushimangira ko nta nyungu ifite mu gushoza intambara mu baturanyi, kandi ko izakomeza gukorana n'abafatanyabikorwa mu karere no hanze yako mu guharanira umutekano n'iterambere birambye.